नेपाल थिथि नखचख जात्रा पर्व मेला संस्कृति व संस्कार नीति हलिन्यङ्क नाजागो देख थन पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक अपला नेवा समुदाय तेगु बसोबास दुगु खनिदु थासा नेवा तेगु आदि भूमि नेपाल मण्डले मुवङ्गो कला संस्कृति भाषा व साहित्य न विकास दुगु खनिदु अथेहि ठुली महत्व जागो संस्कृति व संस्कार्यत थथगु परम्परागत ठौँ तकना हनावया जङ्गुदु जजलपा नेपाल जानल्या नेवया जाछ नेवा मसिका स्वयाजना देपी सकल सकुमी भाजे मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपाले धार्मिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूपमा अतिक चन्यागो देख थन परापूर्व काल निसेहे थिथि थासे पवित्रको धार्मिक स्थल त पलिस्थाई नातगो खनिदु थजागो पवित्र स्थल मध्ये सोनिगया पशुपति देगन छगु ख पुलाङ्गो सम्पदाय रूपे स्थापित च्याचङ्गो थगु पवित्र धार्मिक स्थले नेपालमित जकमखु थ्याथासे चौपी विदेशी तन दर्शनीय नीति वगु खनिदु थतेहे ठौया जाजो साजिमिसा भक्तजन तेगु तडङ्गो आस्थाया केन्द्रय रूपे विराजमान जुया बिजानाचमा पशुपतिनाथ विषयले छगो रिपोर्ट नेवेगु तयनागुदु स्यादिस नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूपमा अतिक महत्व जागो देख थोइ देदुनिन सोनिगया स्क कथा महत्व खनिदु नापा सोनिग मानव थेगु बस्ती देश यान्य हो छगु विशाल दह ख थैगु थापु नदु थुगु दहया त चीन पाखे बिजाम महामन्जु श्रीन क्वेने जंगु पहाड थगु खड्ग पाला थन जंगु लदक्को पिछया थन मानव बस्ती विकास यागो ख स्वयम्भू पुराणे उल्लेख छया जंगुदु उगु इलेनि सेहे थिथि वंशया जुजुपिन्स थन राज्य सञ्चालन याना थ्याथासे अपना धार्मिक स्थल त स्थापना याना दगु खनिदु थोय सोनि गया येदे गौशालाया लिक्क स्थापना याना दगु छगु ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ख पशुपतिनाथ थुगु देग काठमाडौँ राजधानी 3 किलोमिटर उत्तर पश्चिमे बागमती खुसीसीथे अवस्थित दु छगु पर्यटकीय स्थल नख सांस्कृतिक सम्पदा भेब्योगु थुगु देग युनेस्को विश्व सम्पदा सूची दुथ्याका तगु खनिदु काठमाडौँ उपत्यकाया प्राचीन धार्मिक स्थल थका प्रमाणित च्याचङ्गु थुगु क्षेत्र भक्तजन तेगु नीति न्याब्ले हे च्याका तगु खनिदु थासा प्राचीन स्थल जोगु नीति थन फुला पुलाङ्गु थिथि चैत्य व देगतन स्थापना नातगुदु थोछगु पावन भूमि नख अथेजुया थन हिन्दू बौद्ध शैव शाक्त वैष्णव व मेमेगु थिथि सम्प्रदाय व्यक्तिपिन पशुपतिय दर्शनीय नीति वेगु यई थन थिथि सम्प्रदाय थिथि स्मारक व पूजा स्थल न खङ्केफै थोछगु प्राचीन सम्प्रदाय जीवन्त नमुना ख थुगु पावन भूमि जन्मे जुगु ई निसे कया मरण्य ई तक या मागु थिथि संस्कार पुवङ्केगु यई लगभग 264 हेक्टर क्षेत्रफलले निर्माण यानातगु पशुपति क्षेत्र यादुने करिब थ्यमथ्य न्यास मठ मन्दिर चैत्य व लगभग 200 शिवलिङ्ग त स्थापना यानातगु खनेदु काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 अवस्थित पशुपति क्षेत्र गोपाल वंश व किराँतकालीन बस्ती ख थन विशेष याना तीज बालाचरे शिवरात्रि ढि खुनु अथेथैगु शिलाचरे खुनु विशेष मेला जुइगु ख शिलाचरे तेन्यङ्क हे हनिगु पर्व न ख
देदस फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथिथैगु सिल्लागा चतुर्दशी या दिकुनु थुगु पर्व नावया चंगु खंके फैदासा थुकुनु थाय थासे चंगु शिवलिंग व महादेव्या देगले भक्तजन तेगु भीड़ खंके फै थुगु विशेष दिकुनु आराध्य देव महादेव्या पूजाया नीति नेपामित जक मकुकी छिमेकी मुलुक भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बित न देवादिदेव महादेव्या दर्शन्य नीति वेगुयाई पशुपतिनाथ तन्त्र विद्याया दक्षिणे मुख्य स्थल ख पशुपति निगु शब्दया मिश्रित शब्द ख पशुया अर्थ जीवन ख धासा पतिया अर्थ अधिपति अथवा स्वामी ख तका थया तगुदु अथेजुया थुकिया त जीवन्य अधिपति ख तका थिके फै थोइ पशुपतिनाथया उत्पत्तिया विषयले छगु किम्वदन्ती न स्वानाजंगु खनिदु द्वापर युगे पाण्डव देश कुरुक्षेत्र जुगु महाभारत युद्धे थपिन्छ यागु गोत्र हत्या व बन्धु हत्याय पाप मुक्त जुया नीति पश्चाताप याना महादेव्य चरणे वंगु जुयाजन देवादिदेव महादेव न पाण्डव पिनित थजागु तरंगु अपराध पाखे क्षमा यागु इच्छा मधुगु जुया वेक छम पशुया रूप कया भ्रमण यावंगु ख पाण्डव सीका पशुरूपी महादेव या त लावले महादेव विष्णुवंगु इले जमिनेन्दो तुनावंगु जुयाजन थोइ इले पशुरूपी महादेवया शरीर टुक्रा जुयावना वेकया शिर नेपादेया पशुपतिनाथ प्राङ्गणे लावंगु जुयाजन थथे महादेवया शिर कुटुवंगु कारण यना थुगु लिङ्ग थाय थासे चंगु महादेवया हरेक लिङ्ग मध्ये विशेष कथा कया तगु खनेदु अथेहे पशुरूपी महादेवया शरीरया मेमेगो बाँकी अंश केदारनाथ तुङ्गनाथ व हिमालय क्षेत्र लावंगु ख थोइ हिमालय क्षेत्र या त मध्य महेश्वर धाइगु ख पशुरूपी महादेवया शिर कुटुवंगु थुगु ज्योतिर्लिङ्गे महादेवया बास दु धाइगु जनविश्वास न दु थुगु पशुपतिनाथ महादेवया छगु रूप ख थन वेकय प्रतिमाय रूपे करिब 6 फिट तरिकगु पञ्चमुखी शिवलिङ्ग स्थापना नातगु दुधासा थुगु शिवलिङ्गे भगवान शिवया मुखाकृत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण व आकाशे स्वयाचंगु खनेदु हरेक मुखाकृत्या जवलाते रुद्राक्षया माला व खवलाते कमण्डलु खङ्के फै थोइ शिवलिङ्गया पूर्व स्वयाचंगु फापाया त तत्पुरुष पश्चिम या सज्जोत उत्तर स्वयाचंगु फापाया त अर्धनारीश्वर अथवा वामदेव व दक्षिण पाखे स्वयाचंगु मुखाकृत या त अघोर व आकाशे स्वयाचंगु फापाया त ईशान थका नामाकरण याना तगुदु थोइ पेपा फापाया त पेङ्गु वेद्या चिया रूपे कागुया थोइ शिवलिङ्ग या त ज्योतिर्लिङ्ग या रूपे स्थापित यागु ख धैगु कथन शिवपुराणे उल्लेख याना तगु खनेदु थोइ शिवलिङ्गया प्रत्येक फापान पशुपतिनाथया थिथि गुण प्रकट यानाचंगु दु धैगु उल्लेख शास्त्रे जुयाचंगु खनेदु वेद्य उत्पत्ति जुइन हे थुगु शिवलिङ्गया स्थापना जुगु जनविश्वास न दु पैगोडा शैली निर्मित स्वत जागो थुगु देगया पौ लुस यातायात गु दु थासा थुगु देगया पेखे चंगु लुखा वह यागु खनेदु नाप थुगु देगया दक्षिणे जुए लुस यातगु हे गजु न तयात गु दु थोइ देगया पश्चिम पाखे सोगु लुखाया निहने महादेवया वाहन स्वरूप विशाल दोन स्थापना नातगु खनेदु थासा दोया लिक्क महादेवया शस्त्रया रूपे त्रिशूल व धपधपना तयातगु खनेदु थोइ देगले दुनेचंगु शिवलिङ्ग लोयागु ख थासा पशुपतिनाथया पूर्व पाखे वासुकी नाग न तयातगु दु थतेहे देवादिदेव महादेवया त रुद्र नीलकण्ठ भोलेनाथ व जताधारी थे जागु थिथि नाम न मसिके फै थोइ परिसरे दुने वैष्णव व शैव परम्पराया अनेकौं प्रतिमा न खङ्के फै थुगु देग हिन्दू व बौद्ध सम्प्रदायया वास्तुकलाया अनुपम नमुना ख थुगु देगया परिसरे दुने मेमे गुना आपला मूर्ति त स्थापना नातगु खनेदु गथेकी वासुकी नाग उन्मन्त भैरव सूर्य नारायण कीर्तिमुखी भैरव विरूपाक्षा मृगेश्वर अर्धनारेश्वर आदि तुलिजक मकु थन आपला आपा शिवलिङ्ग व आर्य खात्न खङ्के फै अथेहे थोइ परिसरे दुने नापा शङ्खथर साख्वान सुनिगया बासिन्दा तेत
रिन मुक्त यागु तमसुकिया तौल बराबर या लो छगन तया तगु खनिदु छिस छिगु जीवने छक पशुपतिनाथ्या दर्शन या तथासा मृत्यु लिपा पशु योनि जन्म कावनी मखु थैगु थापु नदु अपार महिमा दुगु थुगु देग या न्हने चोना ध्यान या तथासा उम व्यक्तिया सम्पूर्ण दुःख कष्ट नाश यावनी थैगु जनविश्वास नदु हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु पावन भूमि थका स्थापित च्याजंगु पशुपतिनाथ जिनेपामे तेगु नीति छगु आस्थाय धरोहर नख प्रथम गोपाल वंशी जुजु भुक्तमान पशुपतिनाथे दिव्य ज्योति प्रकट जुगु दृश्य खना थन देग देगुगु ख थैगु थापु इतिहासे उल्लेख च्याजंगु खनिदु स्वंग मिखादुम महादेवया तेस्रो नेत्र या त यान चक्षु थ्यागु याई पौराणिक काले नेवा समुदाय राजोपाध्याय जाति देश पशुपतिनाथ्या नित्य कर्म या नावया जंगु ख धासा लिपा मल्ल जुजुपिनिगु इले नेपाया छिमेकी मुलुक भारतीय चोपी भत्ततेत पुजारिया रूपे नियुक्ति यागु ख थैगु थापु नदु थन सुथनाप्पा पशुपतिनाथ्या नित्य कर्म याइगु खसा बहनिस्या इले आरती याइगु ख थोए पावन भूमि पशुपतिनाथे विशेष याना श्रावण महिनाया सोमबार तीज बालचरे वो महाशिवरात्रि अतिथैगु शिलाचरे या विशेष देखुनु भव्य मेला जुइगु ख छिसौं सयासना दिगु ख भक्तजन तेगु तरहंगो आस्थाया केन्द्रया रूपे विराजमान ज्या बिजना चौमा पशुपतिनाथ विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजले दिपाय ये जित्यंगुदु दिपालिपा थोय पशुपति परिसरे देन्दसा हनावया जंगु बालचौरया विषयले छगु रिपोर्ट च्यादि फै उकी आयत पल्ख दिपा छित हाक्न छक ज्याजले लस्कु च्यानाचना छिसौं सयासना दिगु ख ज्याछ नेवा मसिका नेवा देश हरेक महिना अथवा बाले हनावया जंगु थी नखया छिगु जीवने ब्याक्ल कथया महत्व खनिदु थासा थजागु नख चख हनेगु शैली न ब्याक्ल कथ खनिदु थुकी मध्ये न इले बिले वैगु थी नाया चरे न ख गठेकी शिला चरे गथा मुग चरे पहा चरे आदि थुकी मध्ये न छगु ख मंगसिर कृष्ण चतुर्दशी अतिथैगु कछलागा चरे खुन हनिगु बाला चरे गुकिया त मेगु कथा बाला चतुर्दशी न ध्यागु याई थोय विषयले छगु रिपोर्ट निरेगुको तयारागुदु स्यादिस थुकी मध्ये न बाला चतुर्दशी अतिथैगु कछलागा चरे खुनु बालु बनेगु थका नेवाते सजक मखुकी मेमेगु जाति तेसन थन परिसरे विराजमान ज्या चौपी सकल देवदेवी पिनित सत्पिस होलीगु यानावया चंगुदु छिस हनावया चनागु थी संस्कृति वो संस्कार मध्ये गुगु नेपुसी चंग हनिगु खसा मेगु सिपिनिगु नाम इमित तरे या त हनिगु ख थजागु संस्कार व संस्कृति मध्ये सिपिन्त तरे यागु वा मोक्ष प्राप्त यागु कथा सत्पिस होला हनिगु छगु पर्व हे बाला चतुर्दशी अतिथैगु बालचरे ख थुकुनु चाने निसे हे पशुपतिनाथ परिसरे भक्तजन तेगु भीड़ खम्के फै थुगु पर्व हने त तापक निसे हे आपना व्यक्ति त वेगु याई थुगु पर्व या मुख्य तात्पर्य थैगु हे सिपिन्स
थगु जीवने यानावंगु दक्कु पाप मुक्त जुया सुखावती भुवनस बास ल्यामताका तातुना हनिगु ख अथेहे वैष्णव धर्मावलम्बितेस थ छे जपी वैकुण्ठ बास ल्यामा वो शैव मार्गितेस कैलाश बास ल्यामताका थिथे कथाया विवत बकछना सत्पिस होलीगु चलन ढ्याकावया चंगु ख थतेजना श्रद्धापूर्वक सत्पिस होलीगु थैगु हे मृत्यु जुइ धुङ्कु पिन्छ थुगु सत्पिस पाखे अन्न सया इमिने खनी गब्लेन ढ्यालाई मखु थैगु जनविश्वास कथा ख सत्पिच्या नीति गुथा बिवया आवश्यकता जुइ थासा गुमेसिया नेता बुब लकछना न सत्पिस होलीगु यै थथे सत्पिस होलीगु छले पशुपति परिसरे दुनी अवस्थित थिथे ध्यपिनी त छसी कथा होले मागु नियम न दु गथेकी दक्ले नापा बछलेश्वरी देग थुकिया त अर्धनारेश्वर व शिवशक्ति न धायगु यै थुगु देग पहाचरे नापा स्वापुदुगु देग न ख नित जागु थुगु देगले थिथे ध्यपि तया तगु तुना वो तोरन न खने दुथासा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सोगु लुखापत्ती अस्त भैरव्या मूर्ति न तया तगु खने दुथासा लिक्क ग छग न तया तगु दु थोय देग या त नापा सतबिस होली थुङ्का मेमेगु ध्यपिन त छसी कथा होलीगु ख थनलिपा बछलेश्वरिया लिक्क चंगु पञ्चगणेश अथेहे दना बिजना चोम अनन्त नारायण कृपा लादु मठु मध्यय लाते शङ्ख चक्र गदा व पद्म खङ्के फैतासा ठुमध्यय त नाग पुइका तगु खनेदु अथेहे जन्मराज थया लिक्क धर्मराज व थथेहे नीलकण्ठेश्वर थथेहे श्री कागेश्वर महादेव थनलिपा आकाश भैरव थुम भैरव बछलेश्वरिया दक्षिण लोखापाखे अवस्थित दु थनलिपा जय मङ्गला थुछगु नोया रूपे लक्ष्मी ख थुकिया त उमा महेश्वर न रहेगु या नावया जंगु दु थथेहे सती खात थुछगु सती प्रथा या त अन्त्य याना देखुगु छगु खात ख उकी थुकिया त सती खात थ्यागु या नावगु ख थन देना बिजना चोम नारायण ध्यन खन्के फैथासा थन शिवलिङ्ग न स्थापना इनादगु खनेदु थोय लिक्क पुलाङ्गु देपन सुरक्षित यानादगु खनेदु थासा थन भगवान विष्णुया पालिन खनेदु थन लिपा दीपङ्कर बुद्ध या त सत्पिस होलीगु ख वेक या त बोधिसत्व न धायगु यै अथेहे मल्लकाले निर्माण जुगु राजराजेश्वरी देगले नवदुर्गा देवी पि विराजमान जुया बिजना चंगु जुगुनी थुकिया त नवदुर्गा न धायगु यै थोय देगले दुने पञ्चेश्वर महादेव नवदुर्गा देवी व देगया न्ह्यने क्षेत्रपाल भैरव व देगया जमखम सिंहलिम न तया तगु दुथासा कलात्मक दुना व तोरन न खनेदु थतेहे देगया पोस भैरव व कारी न खनेदु छतजागु थुगु देगले मोहनिया नवमिया देखुनु विशेष मेला जुइगु ख थोय कथा बटुक भैरव सरस्वती भस्मेश्वर महादेव अथेहे जम्बुदीप थनलेपा श्लेषमान्दक भुइजंगु फागल फुगल महादेव थुगु थ्याया त शिवपुरी मृगस्थली न थ्यागु यै अथेहे किरातेश्वर महादेव गौरीघाट अथेहे मल्लकाले निर्माण जोगु गुहेश्वरी देग थुगु देग मल्लकाले निर्माण जोगु देग ख छतजागु थुगु देग कलात्मक खनेदु थतेहे पशुपति गुहेश्वरी वासुकीनाग व श्लेषमान्दक गुइवना सद्बिस होलतासा छगु बुबया छगु नुदान यानाथि पुण्यदय थैगु मान्यता न दु थथे सत्पिस होलीगु पुण्य प्रभाव लेपाङ्गो नेगु पुस्तातकन पाप मुक्त जुया स्वर्गे बासलाई थैगु थापु न दु थथे छसी कथा बालुवनेगु झोले गोरखनाथ मनोकामना गोरखकाली पद्मपानी लोकेश्वर विश्वरूप ख्वा गनेद्य थुम गनेद्य या त मर्ते लोके चंगु सुच स्वर्गलोके थेङ्का बिम द्य कथा कया तगु दु थनलिपा नमो बुद्ध वन देवी वन भैरव पाताल हनुमान राम लवकुश अथेहे थनलिपा दक्षिण टोका दुहावना वासुकी नाग रुद्रकारेश्वर वो कैलासे सद्बिस होला पूर्व टोका पहावेव मृगेश्वर देगले दुनी विरूपाक्षय मासुर्यमुखी माधव नारायण वो पशुपतिया रूपे नोयागु मृगेश्वर खन्के फै थथे छसी कथा सद्बिस होलीगु क्रम कोच्याकीगु ख तर थौकने अपोसिया थ पिनेगु हिसाब सद्बिस होलीगु खनेदु
पालचरे पर्व श्लेषमान्त गुई सतपिस होलीगु प्रथाय विषयले थिथि ग्रन्थ या कथा पौराणिक बाखन स्वानाचंगु खनिदु गथेकी स्कन्द पुराण महात्म्य नेथना तगु कथा थुकुनु महादेव छपुचखन यकु दुम चल्लाया रूपे श्लेषमान्त गुई चा हिलाचौं बोले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु व इन्द्र वेकयात मसिकु गुजुयाचन अथे जुया महादेव लेताया श्लेषमान्त गुई थुकुनु सतपिस होला थासा तरङ्गो पुण्यलाई महाबले यानातगु पाप मुक्त जुया स्वर्गे वनि थका अन्तर्ध्यान जुया बिजात उकी थुकुनु सिपिनिगो नाम जक मकुकी सि थुङ्का स्वर्गे बास ल्यामा थका मन तुना न सतपिस होलीगु खनिदु थुलिजक मकुकी बालिनाली बालाना अन्न यक्कु सलथासा न थुकथ सतपिस होलीगु यानावया जंगु खनिदु थाथे सतपिस होलीको विषयले मेमेगुन आपला किम्बदन्ती त स्वानाचंगु खनिदु थुली महत्व भेबियुगु रीतिथिति वो परम्परा या त छिपी सक्ले छदे छप्पजुया मका तेगुगु त सदा हे यामा थजागु मुवंगु संस्कृति याना हे छिगुदे हलिमे नाजा सयादिल भक्तजन तेगु तारङ्गो आस्थाया केन्द्रीय रूपे विराजमान जुया बिजानाचौमा पशुपतिनाथ व बालाचर्य विषयले छगु रिपोर्ट ठुकुजा छ नेवा मसिका छित गथेताल अथेहे ठुकुजा छ छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहकन प्रसारण सोमबार सुदेश छिताइले नेपाल च्यानल सयादि फै वहे कथा ठुकु जाजो छिपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युबे न सयादि फै छुना कथा छता सुझाव नीति सापो तयारी त इनाप्यासे जाजो पाके जे अनुसार बाया बनिको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयाजना दिस शुभ